Aikari a itura ria Kara-ini gicigo-ini kia ubunge gia Kirinyaga ya gatagati makoretwo na wetereri wa kurikirira kwa waki wa barabara ya kuma Kagumo guthie Kangaita niguo kunina mitanguko iria makoretwo nayo makiria mihango-ini ya ukui. Kuringana na aikari aya, riria kwaura barabara ino ndiragerekaga na kumiria magetha mao migunda-ini nginyagia thoko-ini ya Kagumo rari thina na no hathara marataraga. Nigukena ni undu wa barabara ino kuthondekerwo tondu turari na kieba twana tunini tukithie cukuru tutironaga gwa kuthiira tondu ngari irathiagira kuria tuthiagira igatwererekaga tukaga gwa kuthiira no riu ni turakena ni undu wa barabara ino na manjani maitu ni turabota gutua tukatua na tukendi thari rari agirire ngari ni irabota guka tene tukaguriro tene tukionaga. Aikari aya matingiriganirwo ni uria makoretwo makirara rienderio-ini ria macani metereire ngari iria kaingi irakoragwo ikwamite na ona ringi macani mao magathukira banda-ini. Reke tuge ni tuonete Ngai iguru ri barabara ino undu wa mbere ni gututithia uboro wa kwendia macani maitu tutekuthinika uboro wa transport mundu akithita Kiruguya kana Kagumo thoko ni gututithia ona ni tukuboya iboya ringi iguru ri barabara ino na tugikagirira arimi twikirwo mbabu tondu aba ni bakoretwo bena mitino mingi iroraga ciana citu especially ciana cia kibikibi ona andu agima turari baigo ciringi 70 no riu thaa ici ni ciringi 30 tugakena muno tondu nginya macani meitu magikinya factory matina thina turatua tukagirira wega nirori tondu mbere-ini orori tirabe tukagira barabara ino irabe tukagira ko barabara-ini ici cia mabuti-ini ni undu wa barabara ino. No riu kurikirira gwa barabara ino iria riu irikitie gwikirwo rami ni uguni munene kuri aikari aya makiuga riu mihango ya ukui ni ihuthite. Ngirarora mbere-ini barabara ino irathiaga ngari ikagwa ndwindu no thaa ici nginya uthii wa na mbere ni ukorwo nginya maburoti migunda ni kugia bata manjani mekubota kumirio migunda ni indo cia migunda icio thiri kubota kumirio barabara. Migunda riu ni kugia goro na itura rikure wega tondu andu makuma kunene ni meguka magure migunda guku na gukure wega. Ina miaka mingi muno kuma yathuka tuturite tukaite na riu kiriro gitu ni kiguikite ni mwecimiwa witu Gacoki wa Gitari na turamucokeria ngatho muno mutongoria witu. Ihinda-ini riu Gitari ni arutire mukana endia njohi itari njitikirie o undu umwe na ndawa cia kurebia aria augite ni moikaine na ni megukorwo making'ethanirwo nao kiwatho. Endia bangi guku ni mumoi na ni tu na list ira tu na endia bangi na aria marave ciana citu njovi njuragani ni tugukorwo tugika mucemanio guka kavinda gatari kunene na tuguka na list iyo na tukumagweta na maritwa. Kurikirira gwa barabara ya kuma Kagumo guthie Kangaita ni undu aikari a matura maya makoretwo metereire na njira nene na riu gwikirwo rami gwa barabara ino ni undu aikari maugite matigukorwo magitangika ringi mihango-ini ya ukui. Handu-ini ha Kameme TV kuma itura-ini ria Kara-ini kaunti-ini ya Kirinyaga, njitagwo Wainaina wa Kiarie.